Ngani inkosi masikhulu Christians amen. Amen. Yazizulu ukungihlupha baba nginanga amazinyo abantu abazukuza ukuthi ngizokhuluma ngithini ngoba ulimi lwami alusanamathele emazinyweni. Ngicela Nkosi ngithuke ngowamazwi engizakhuluma phakathi kwejwe lezingaka ungiphe nesibindi ngoba Nkosi nginovalo nokuguga kungiphethe ngicela ngisemusha uNkulunkulu onyazi lasebuhleni bamaNazaretha. Ngibingelele Nkosi abafundisi, ngibingelele abavangeli, ngibingelele abashumayeli, ngibingelele nabakhokheli, ngibingelele nendlunkulu, ngibingelele ihamente engcwele kaNkulunkulu. Amen. Nkosi ngiyabonga ube uNkulunkulu ufike la kulelizwe lakithi eMpumalanga. Sasidinga seswele ukuthi kulelizwe lakithi kuyoze kube khona into enje. Sithi namasihamba sinqamla amazwe siye emazweni akude sifuna unyazi sibophe imithwalo ziwe nezimoto endleleni. Ngelinye ilanga ngakhasha imoto ngacela imoto wayengakubisi umshumayeli langubini yankomo ngathi nangisemalimoto yafa imoto yashaya iblock ngayishiya enganginabo bathi asigibela amateksi sathatha amateksi emalimoto. Uhlupha ngoba angifundile angazi ukuthi wawungumuphi unyaka. Sayishiya emalimoto Nyazezulu sahamba safikelela ebuhleni bamaNazaretha. Bafona abaphethe bathi imoto angiyise scrapyard. Ngamangala ukuthi imoto yomuntu ngizayifaka scrapyard ngizoyikhipha ngani? Amehla amhlophe anginawo. Base ngisizwa ngabafana abasokhukhu. Bayilanda imoto bayifaka egarage empangeni. Hayi Shemba simudleni banazarethe unyazi lube ngaphakathi enhliziyweni. Njoba kuthi lapha esemkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Yalungiswa empangeni. Sakhuphuka sathatha amateksi ebuhleni. Nasokuvala umhlangano.
iteksi kunguyomshumayeli uShandu walapha eNcwatshana oPhongolo kanti udriver wakhe uhlanya sathi nasifika eDumbe waqabana nabelungu ebusuku abathe ngiyamkhuza wathi hey wena khehla nguwe lona ongibangela udoti la ngathula ngathi yena ngizakwenza njani wathi yabona ukuhamba namakhehla kuhlupa ngawolokhu ngoba amakhehla lokwakhuza yiyo le ndaba ngathula ngathi sawuboshwa kodwa ndodana ngoba ngiyakwekho wathi ngizoboshiswa nguwe ngoba uyangikhuza ithela itaxi iphikelela Phongolo basayikhona amaphoyisa ngeyibhama ayivimba ngaphambili so ngathi ngishilo wathi wena khehla ngizalibuyisela kuwe lecala ngikhuluma ngonyazi ukufuna uNkulunkulu manazareth athi amaphoyisa aphindele emuva angazi mangakho amakhilomitha ukusuka eDumbe uzophongolo emfuleni ngathi mina ayi yabona-ke kuhamba nabantu abahlakaniphile nasifika lapha eDumbe bemaphoyiseni akwaba zinkinga mana ngikhuluma ukuthi uShemba simfundise ngasabele emaphoyisa athi awuyongena lapha ngaphakathi yokhulumela lo muntu ngoba ngizawulala la kuyokusenza ngangena ngashweleza emaphoyiseni athi amaphoyisa mfana wami usindela lo muntu omdala ngikhulunyiswa ukuthi kuleli zwe lakithi namhla ngangibona lokhu ngifikela usizi nenyembezi ngizawuhluleka ukukhuluma unyazi olusenzele khona njengoba kuze kube khona lo muzi sakhalo lamuzi lapha phezulu kwafika inyanga yezulu yathi nayifika la yathi ngakheleni isakhiwo esakhiwa kulelizwe ngizonqamulela sakha urondo baba sakha urondo sajabula inkamelo phakathi sathi ngapha ubaba uyolala ngapha idanlo ilondo lotshani salifulela saqeda salenza konke abomsisi balungisa sahamba saya enkosini siyakhuluma ukuthi baba sesiqedile umuzi yathi inkosi ngiyabonga sithi sikhulumela ukuthi ubaba uzawusinika athi ngiyafika ngiyeza wathi ngiyabonga kulelizwe kwakuseyiTransvaal kungakubi isiyo kuthiwa iMpumalanga yayigijima lapha inyanga yezulu kulelizwe laseTransvaal saba nekholo elikhulu ukuthi hayi izawufika izawungena lutho ikhuphuke ngale idlula ingene eSwazini sibe khona iphume eSwazini iphumele kithi ukhona uDlamini lapha sikhipha inkomo sibe nesiteshi sihlatshe inkomo neimbuzi isishiye nokwangaphakathi ihambe layishe iveni 11 yayihamba ngayo yayishayelwa ngumthetho isishiye nako konke wangaphakathi ithi salanipheka lokhu namanqina konke nenhloko ithi salanipheka lokhu ithi ayikholela lapha kuma layishani lapha kuma eveni ilayishe inyanga yezulu ihambe babuka abanamehlo yazezulu ukuthi iMpumalanga ifuna ukuthi ngoba ubaba ke dluli ingakenzi lutho bathi cha siyayivala hayi
sibuya kude yiko lokuthi kufika inyembezi ukuthi angikhale baba osenzele kona kuleli izwe lakithi ngoba bokulukhuni kungabe likhuniswa bunyazi kumkhuniswa ngabantu kukhona abathwala amahlombe abangamabhishophi bathola bathi wenzani ngase ngivinjwa baba nokungena ebuhleni mina lapha la ngithi bangibona nje ngiyanga kubaba ngangazi ukuthi ngiphetheni batshena amaphoyisa ngaphathe egedini bathi mvale loyo ngangeni ngoba kungafuneki ngiyocela ubaba ukuthi eze la eTransvaal lezi bongo nje zithi umlindi wangafika eTransvaal naye ngithi kushokile ithi bashokile ngoba ngangivinjwa kuthiwa ngabheki ubaba ngazi ukuthi ngiphetheni ngihluleka sengiza nabavangeli kodwa baba namhlanje ikhululekile eMpumalanga amen uyikhululile nyazezulu eMpumalanga nasi isitezi esiphelele yiko konke besikwenza sadela ngisho bomesisi ababefuna ukucela bangacela kodwa kwakhwela umuzi bathi abantu awusho ngoba umfundisi yena uganiwe yiko lokuthina sivi cha abantu abami kuzima njengoba singapha ngele sitezi sisuka phansi wanginika ikomedi angazi nami ikomedi wanginika yona ngazezulu abafana abachwepheshe nomunye ngiyasho ukuthi noma ngasakha kodwa nakathathile ikomedi ngeke akhe nje akathathi le komedi eubumbano nobumbano noma lakhiwe ikomedi baba kwangena icala kimi ukuthi ngiyaso uhlubukile wena swakhe elinye iqembu ngibuya kude mina awusitshele wena ukuthi yiliphi ibutho manje kudakwana ngumavalana ngathi ngiyilinde bathi hayi linda linalo ubumbano ngathi ngingayisholo nina kodwa mina ngazi ukuthi uNkulunkulu wasebuhleni inyanga yezulu yathi usuka ngapha ngangena ukuthukela kuyoshaya eGoli kuyoshaya ePitoli kuyosona eSwazini yilinda bathi ngikhuluma iphutha inganisengakhe elinye iqembu cha iqembu lakhiwanga yimi nyazezulu lakhiwe ngochwepheshe laba bakhe lesitezi yibo abakhe iqembu lobumbano balichazile kubumbano sihlangene lapha ngeke ngisakhulumeka ngalo ngicela baba ungiphe isibindi ngoba ngingangiboni ngoba ngigabana ukuthi hawu liqhegu ngempela vele kodwa sawucela isibindi 195 sihlabelele nalithanda ngokulizwa Elizayo
unga amte Bible Sambulo 21 23 4 Sambulo 21 ngelo zamfundela kamnandi ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha ngiyabonga manje lapho ithi incwadi ngabona iJerusalema umuzi angazi ukuthi unjani ngabona iJerusalema umuzi kubeka baba shaya ngona wehla ezulwini kuthi yiwo lo amen amen ikhona manazarethe yiwo lo umuzi oshela eMpumalanga wehla ngamashayini oqhamuka ezulwini iJerusalem baba awungaxolisa ngaxolisa nyazezulu uguga lokhu umuntu ogugile ukhuluma noma sini ngoba noma ngawukwezokuba kuthiwa ningasho ukuthi wezokuba lo muzi baba yile iJerusalem la eMpumalanga wakho akukho okugudluza ngowakho baba leli Jerusalema lakhele wena nyazi lezulu shaya baba inqolo ulungisiwe njengomakoti ehlobele indlela yakhe ulungisiwe le Jerusalema lungiswe njengomakoti angithi makoti wayagezwe abhingisa izitaba ahlokisa iziqiso ezwe lokhu ezwe kuthiwa ngathi ulathi naseyikhumule zonke lokuthi hawu kanti ngathatha inunu kodwa lesikhathi bamlungisa hayi noba nesizwa sezikhawule zithi hayi ukhethile mfoka ba hayi ukhethile hawu enke noma izitho zingabonakali ngoba babhinga idwaba ezide ingathi baba ngayifinyeza nasigana ngomakoti sibona izitho ngoba izitho zivala idwaba nakuvela inyawo phana namathabatha awafakela wabonakala kodwa thina sakhula omama esikole zagcina emadolweni
zenkomo bafaka idiya umbona umakoti noma emusha utawulezi izigani yiyo vele leJerusalema baba elilungiswe njengomakoti esobele thina sihlabela unyazi amen konke lokho sizi unyazi kuba shaya inqola Yezwa izwe likhulu livela ezulwini lithi bheka umthetho kaThixo ukhona kubantu uyakuhlala nabo unyazi lihleli nathi yiyo lona umthetho kaThixo unyazi lihleli nathi lihleli kuphi kulo muzi oyingcwele oqhamuka ezulwini awubheke lapha bengithi kuzawubhala lapha kubekwe ngapha ekuqaleni istimela esamisa ubaba omkhulu okuthiwa umbombela istimela samampondo ngithi kuzawubhala ngapha bese kusuka lapho kuzobhala kuthiwa unyazi lasezulwini kodwa kuyenza baba simile sicela usinike amandla nyazi zezulu baba ngiyesaba ngoba khona abantu abahlakaniphile lapha mina ngisiphukuphuku bazothi hawu uyalibizwa lekhehla selifuna ukuthi njengoba umayele pulpit abakuyaqhubeka uzawuqhamuka phezulu lapha uze lapha phezulu sibuke phezulu angifuni ukukufihla lo baba bengicela nyazezulu njalo nangiyothandaza ntambama ngithandaze ebusuku ngithandaze ekuseni ngicela ukuthi nyazezulu ngingafi kuze lungene lapho unyazi njengoba selungena ukube ngiyakwazi ukugiya nje lapha ngangiyagiya ukube ngiyakwazi ukugiya manje ngiyesaba ngoba kusethempelini bazathi hawu lo hlanya lomfundisi siphuphu kuyagiya ethempelini kodwa ngiyagiya baba ngaphakathi ngiya ngonyazi kodwa mina ngiyalesaba unyazi angifuni ukuqamba amanga ngoba ngiyahefuza njalo kodwa ngiyalesaba unyazi awu hayi ngcono inyanga yezulu ngoba yayijeye wona khehla yeza lapho ngigijime ngikwenze lokhu ingibiza ngekhehla kodwa angisemusha angaguqa nje kodwa manje unyazi hawu angisaliswa mina sikadini angazi ukuthi yini nginovalo baba ngicela ungiphe isibindi ngingakwesaba kodwa kuhle baba ngoba ngikwesaba ngoba nangakwesaba ngizawuthiwa sengikuphathile sengisondele eduze ngoba naba bangesaba baba abakhulumisi noma yini phambi kwakho mina baba ngihluleka ngiyacela futhi ukuthi ngaze ngize kwenini ngihluleka ukukhulumisa noma yini ngilesaba unyazi baba ngiyema kule ncwadi angedluli zinenga incwadi mina ngizokhuluma ukuthi baba la hayi sakha lo muzi baba angazi nomunye awudonsa awakha lapha ngabe ngisukumisa umakhi nekomedi bayibone ukuthi nangu umakhi nekomedi kukhona lapha insizwa okuthiwa nguButhungu kulabantu besebenza lapha baba beyilethi amasaka empuphu ilethi inyama ithenga inyama njalo lapha ikhetha abantu abazopheka lapha baphekela abantu abasebenzayo ngathi ngelilanga ngiyangena lapha endlini kama ngafica belungu baba babhola bakha babholela nazi insimbi eyimanyazela iqobeqobe ikhazikhazi eyibonwa yibo wonke umuntu ngabona ngaya kulo mfana ngathi yendodana manje kanti senze nize nikhulume nane bakhuluma isivitiviti ke mina kangisazi baba isivitiviti angikwidikisi nje phela ngazi ngikhuluma isiZulu kuphela bakhuluma labafana nalomlungu ofaka lezigwebeqwebe leyikhazikhazi ngesivitiviti ahambe lo mlungu ayodika lapha lapho khona adle kanye nabo laba basebenzi athi umlungu yini ngifuna ukubona lo muntu wakhelwa lindlu
nokudla kwakhona kumnandi angazi ukuthi kanti badla ukudla ngoba wayethi usiphalishi nesopho nenyama nje kuphela enzele kona thele eplate athi aphinde athi samo baphinde bamphakela ngathi lo mlungu uhluphekile lo mlungu ohlakaniphile kangaka owazi zakho nguye zonke lezi zinto ezikhazikhazi ezikhona lapha baba bakhuluma nombuthuma ngesivitiviti ukhona umthelezi uvutheleza ukhona insizwa lapha encane ongayeyisa ngamehlo athi yeyi inhliziyo enkulu akusikhuluma isivitiviti nabamhlophe imangalo ukuthi hayi yensizwa lezi sayiwa ushembe sinyeke unyazi ngoba nazi ngabe womunye umuntu uyakunuka umuntu baba zinyanye indaba nalapha eBhekumuzi baba yiMpumalanga nalapha kwaMhlanga lapha inkosi beyiye khona yiMpumalanga baba angazi kodwa besicela ngezezulu ukuthi noma amakhosi angakuthatha awakhele lapho nabanye bakothi helicopter enkulu yakho yinali Jerusalema noma ungafika ngasiphi isikhathi anazi ubukhazikhazi obugcwele lapha ngaphakathi yile umuzi wonyazi ola eMpumalanga esiphiwe uNkulunkulu unyazi lwasipha lo lamandla kwakha lo muzi la eMpumalanga ukuthi baba noma ngawuyedlula uyekuthuthukeni bese uthi hayi asiphume ngapha bese uthunyaza asiphume ngapha bathi abathi umdluli hawu baba uyaphi athi cha asiphume ngapha athi umdluli baba siyegoli athi siyakhona egoli kodwa asiphume ngapha ake siyabona ukuthi hayi ubaba uyendaweni entweni yakhe nomdluli siyambonga ngoba usumu umvangeli hayi thina sinabavangeli abahlakaniphile bathi bahlakaniphile kanti sikhumba ubone na uthi ingabe kuyophelela hawu kanti uNkulunkulu usifihlele into enhle wasifihlela umdluli wasifihlela ushozi khona baba lapha umuntu ofana noSimelane bayafana uSimelane baba noma ungababeka bobabili ngeke behlukane awu bahleli bobabili manje ngathi bababhekanye bahleli bobabili bakabi phakathi kwabafundisi babokho abantu ababi kakhulu baba ngibonge baba konke Nkosi osenzele kona ngoba lamandla angaka baba siwaphiwe uwe na uguqa baba ngicela uthathe babuse ebuhleni ungayi kwezinye indawo ngoba kwezinye indawo ngiyobheka bese kuba buhlungu ngoba ithathiwe ngene esitezisise somnandile angazi noma uzawusenza yini angazi baba ngiyabonga uNkulunkulu wasebuhleni bamanzethe ngazezulu bonke nabakhokheli bebathi nabaku-14 u-14 besingasabanjwa kwenye indawo baba ngazezulu ngokukhumela likhulu ithende lapha ligcwale lethende kuphinde kokhashwa elinye ligcwale bawubamba amakhosikazi amakhazi alapha makhulu kakhulu ala e-Emelo sidabuka iy'nyawo sikwazi ukuhamba kodwa sithi unyazi bawunikele umnikelo ukuthi nakubuza umnikelo ushaywe ufike kuthiwa khona kuthiwa ujikelezo senza ujikelezo baba la sinenza thina abafundisi yenkomiti yathi ikomiti icela siyivumela noma ngabe yenzokuba siyivumela nayithi sifuna ukwenzela unyazi into ethize siyavuma yimi nguSimelane nguLipho sibathathu asiphikisani kube siyaphikisana ngawo undlela umuzi
senza into eyodwa sivumela ikomiti ngoba ngabashumayeli emathebeleni banikelisa babathethe sicela umnikelo hawu umnikelo banikelisa abashumayeli emathebeleni aba yiwo ke lona umuzi wakho Nkosi lapha eMpumalanga noba basha izwe lisha selayikhathi eMpumalanga ngoba kwakuyiTransvaal baba yayisuka eGolela inqamle ngophongolo ithi nayifika lapha eBogrose base balasa ngocingo iyosho angiyazi ukuthi ayigcinaphi angiyazi ngoba kwakuyikwangi eGoli kwakuyiTransvaal iTJ Johannesburg kwakuyiTransvaal iPitori TP kuyiPitori iTransvaal kodwa namhlanje ngoba kwabe kuqhamuka abahlakaniphile base bayakhatha ngoba babona inkulumo bathi haya sithi iMpumalanga lapha ke eMpumalanga siyabonga kakhulu nokuhloniphana baba besithiwa nguwe nyazi lezulu ukuthi sihloniphane nabakhokhela bethi bayakhuluma abakhokheli bayeza kithi sithi hayi baba nanodwa nibekane nodwa ozawuwenza okuthize ngoba nalapha ngaphakathi sathi abahlangana abakhokheli bakhe kodwa bazakwenza koma nabashumayeli sathi ababambane wonke sathi khona lapha insizwe kuthiwa amakomiti ongakathatha kuyokwakhithi enjena ngaziyowakhanda baba ngiyabonga isibindi ongiphe sona la phakathi kwabangcwele basezulwini abangaka wangipha isibindi ukuthi ngikhulume ngesaba ngoba baba okwasezulwini kushayisana uvalo okwasemhlabeni akukushayisa uvalo okwasemhlabeni kuyakhazimula sicela baba kulo muzi wakho usinike nozawubheka ngoba uthe izulu ukhulumile wathi nemfuyo yakho leni yayishiya funeka sithole umelusi sicela nyazi lezulu nokuzwana umvangeli kola ngavuso ingaba inengakhulu le ndaba nangayiqala lapha siyifuna lapha kuyiplaza lomlungu wakuthi nakunomhlangano lapha phezulu ngoba nibona lo yamuso kwafika insizwa lapha baba kuze sakhele sitezi kwafika enye insizwa lapha kuthiwa umfundisi yathi unyazi ngeke lingenela sathi ukuthela abavangeli baze bamcela bathi hawu akukho nokuncane okubonayo okuhle lapha wathi angiboni lutho hey athi abavangeli yadelela lo mfundisi uthi sasebenza ngako ukuthi akaboni lutho oluhle angangena inyazi sasina sikala kulo muzi baba okhumalo beza nezitya la sidlisidlo lapha njoba baba ngithi konke sasikwenza lapha ngiyacela ngiyazezulu akubuyele sasidlisidlo lapha kunezanyana wakuthiwa indlesonto yayingasho lutho ngathi nangingakapheleli baba ivele lapha onhlengethwa abanika bathi isidlo ngibuka ngamafastela ebusuku ngoba ngibona sidlo ebusuku ngase ngingena nami ngathi hayi lento badla into emnandi angingene ngangena base bengibuza bathi uphelele ngiyazi ngani lokho kuphelele uthini baba ngangibona badlela etsheni ezihle ezinhle izitsha ezikhazimulayo ngithi nami ngizawuphakela kulesitshe esihle base bathi khangeza banginika esandleni ngathi hawu kanti abantu banjani mina banginika esandleni ngoba ngimubi ngadla kodwa ngoba kuyinto yasezulwini ngadla
ngase ngifuna ukunceda ukuthi ukuze ngize namndlele kule ikhazikazi sasaphekwa baba ngisendlele kule ikhazikazi ngizakwenza kanjani baba ngagijima ngelikhulu ijubane kwakungumndebele ngajahela khona ngathi nami ngifuna phela ngizophelela ngizodlela kulo bukhazikazi kanti ngibhekilahle mina ngijahela ubukhazikazi lobobudliwayo lapha kwakhona insizwe ezimbili zakahlatwayo ugcebela nompethu omkhulu bananga umfundisi uhlatwayo bathi ke namhla la eTransvaal samthola umfundisi ngingazi umfundisi uthini balokhu bangidosa kancane bangifaka lapha bangifake lapha bangifaka bahambe emhlabeni zangishiya lensizwe masala ngafisa baba ukuthi nami ngangihamba nabo kanti mncane ubaba ongizalayo ngangithi ngikhuluma ngithi baba ngicela ukuthi mina ngihamba ngihambe nanaba insizwe empilo abafowakini umpethu nogcebela athi baba cha ngifuni mina ngawe ngifuna uhlale ngoba la eTransvaal uyohamba afike uNkulunkulu ayi kunjani ke namhlanje nakube bayavuswa njengoba lapha baba balele ababedla isidlo lapha umfundisi umhlangathwa omfundisi owayesegoli umntana sifunda umfundisi omadlala namhlanje babalapha kulapha nyazezulu angazi amathamba bayakhuluma agqumagquma lapha belele khona obaba bathi namhlanje impela uNkulunkulu usenyathela eTransvaal ngoba bona lokho basazozala bathi eTransvaal mama babedla isidlo lapha namhlanje nyazezulu balapha kathi wethu obaba balapha kathi wethu abakhokhela babefethela umkhokheli wayephethe lapha umama omkhulu wambangela uMavuso noyise wayengumvangeli kulelizwe namhlanje na kuyakhuluma laba aMavuso bayakhuluma ibona babe abalelizwe baba bayakhuluma namhlanje lapha belele khona bathi hawu yaphane ngoba bona basazi iTransvaal kuhle kangaka asikekezeni sikizela umakoti wonke sikwenzayo baba sezela unyazi amen ngiyabonga baba ngeke ngiqede nalapha bakhona baba kwaMhlanga lokho iTransvaal sahamba sayisafika khona kwamakhosi la uMabhena sinayo uSimelane sayisafika khona lendawo nje ekhonjiwe sayibona basikhombisa inkosi sadla inyama sasibane phela sithi inkosi laphana baba le ndawo babesayibika enkosini siyolundi yiyo leya kuthi khona inkosi ekhipha indawo kababa yiyo leya ndawo inyanga yezulu kukhona inkosi eke yafika lapha yakwaDlamini yangapha eNhlazatshe inyanga yezulu yayo ibhabhadisa uyise wale nkosi kwakuphithizela kwezwe amasotsha agcwele zonke iganga lezi wathi nayifaka emanzini inyanga yezulu khona lapha angangena khona lapha kulo mfula lapha eNhlazatshe eBatlazi mama sotsha ahloma ingovolo zebhama athi nangaba ngayingaphumile inkosi la bobabili la siyabashonisa phansi ngoba kakungenwa la umadoda abantu basezulwini ngena ngathi hawu yini sengiyayibona insizwa hawu baba
yakhe ndize sibe yobusisa inkosi yasiyayibiza yazezulu yafika ibhabhathisa yaphuma balandela abantu akhela amasotsha athi hawu awusumuntu lo awusumuntu lo ngoba iyoni nazithi ziyobhabhathisa ishwila lokho bekuphi igazi iziba ungasaboni bapha abantu abebela kodwa ubaba wangena umnikazi wazo zonke izinto uyayathi umfundisi uKhumalo wakwabhabhathisa ngapha kwakoshama isilwane semaphezu kwakhe sagawala sambuka ukuthi ngaka ngaphuma abantu lapha samthatha sithathe yena hayi wabhabhathisa zwaqeda ngiyabonga yeke iphela indaba zaShembe wayathi umthethwa umfundisi walapha olundi yathi ungadonswa leshelefu kuphinde kuvele enye kudonswa leshelefu kuphinde kuvele baba ngithe ngicela isibindi sesifikile isibindi ingathi ngabe songinika lensizwa ngengishane naye ngizobona ukuthi ngisaphila ngoba ngangithi nase ngingashaya kanye bese ngithi sokuphelile ngathi sangenza lutho yithi ngathi sangenza lutho kodwa la iselapha ekudeni ngesabe kodwa ngaba ngathi nje ngibona bese ngabona ngithi wonke ukuthi azilona kalutho sengiyomlalisa phansi bese ngimlalise base bathi awu lezulu encane yase bathi umuntu wenziwa cha ngezoba kunoNkulunkulu ngiyabonga nyazezulu sokufika lapha baba nalapha baba ngasakhuluma ngakhona okunye ngoba kunenge okuvelayo bayongixolela naba ngoba lapha baba kwamhlanga lapha angazi kodwa siyokwakha baba nase sibona sesiwaqedile lonke amathashapu lapho esifuna ukwenza bese sesibothi lapha sokufuneka nakhona kube khona esiwenzayo ngoba bane inkomo iphelile nembuzi iphelile ngandoba lomzi bonke abanikele baba nje ukubona nje sine sethi sibaya ngabanikele yazezulu banikelela lo mhlangano baba abanye bakhipha imbuzi abanye bakhipha inkomo amadoda lelizwe njoba bathi efika lapha amadoda lapha wawufika nawo lapho bafundisa bathi njoba kukomizi lapha yini kube njena ngoba lapha sibona nje utshani bodwa bathi hawu sinihlangane namabhunu nawaseswazini nawalapha yiwa khipha lo mnika cha baba ibhunu lithe baba liyalithengisa lelizwe saligijima lonke ngoba libona ukuthi awakuba amabhunu athi hawu awusakwazi ukuhlala lapha ubheke lento yenziwa kuwe le ndawo yalesinikile mi kodwa kwakungesilo leli ngabona nokhumala ngangifazele lesasiya kwakungesilo leli abahlambuleke bathi akusilo elathi nanginika le ndawo lithi akwakhe mina sikhulumela lapha phezulu baba lathi kuyothi ngakhula lo mntwana lo uyofaka noma ngibani lapha amthandayo nina nikhiphe sabona uNkulunkulu saya baba uthi ngene lenkosazana sasinawo umbangela uMavuso wala ekhaya baba sebatha silanda incwadi ebhalwe inkosi ukuthi ngempela lapha kungakhiwa yini lapha phezulu sesifuna ukuthola le ndawanyana nje lena siyakhele lapha phezulu nasifika minyaka uthinga lenkosazana luthi thinga lenkosazana awu mfundisi mina indawo ngiyithengi sashayisa mina indawo bangipha belungu amen sasho njalo sinomfundi bangalo sathi amen sikhutshwa ngundunakazi amen nina kodwa nanithanda ukuyithenga
hambani ithenga ngenivini wakuphetheke izinto kwabo uthi-ke uthinga hambani kusibise ophethe konke okwala ekhaya saya sinawo umvangeli saya kusibise sathola kumhlaba angazi lo mthetho mhlobo noma mina ngithi ibhaca washa njengomuntu njengami ngoba ngenamazinyo kanti mina nginamazinyo njengoba ngakhishwa inyanga yezulu amazinyo angibulala kodwa wathi ngiyohlalinya ababona ngathi awunamazinyo nani noma bangathatha udlawo bangathiwa nethambo ngithi mina kuzawuqina la ngibulala kanti wathi ngeke aphinda kubulala umlomo wasezulwini angaze abawesayo ngale mubhotisi baba ngomunye nyaka inyamazane zakho baba zangena emabhotisini kwathi ubungqina wali siya entabeni enhlakazi ngaya kubaba inyanga yezulu baba inyamazane ziyawuqeda ubhontisi wadonsa isibhamu la emva kwakho wasithi wathi yekhehla uyayidla inyama yenyamazane ngathi baba wathi ngabe mina ngithatha isibhamu ngiyayishaya ngithi azidla amabhontisi mina ngizawudla zona ngathi baba wathi awunaso isibhamu ngathi baba nginaso wathi awuliphuphu sekehla njengoba ngaye ngibiza abantu bephuphu inyanga yezulu yamfunda isiphuphu iphuphu sekehla awunesibhamu yindoda enjani nesibhamu ngathi baba nginaso wathi nazi ngabe ngiyayihlamla ngiyahlinza ngiyayidla inyama yenyamazane emnandi ngithi azidla ubhontisi ngehle entabeni baba wabhontisa ngazi ukuthi ayenjani ngasabona ukuthi inyamazane zihamba ngoba nonyazi ngithe ngifike egoli ngathi baba inyamazane zakho angizabe ngigega ngazi ukuthi ngathi baba yazi ezulu inyamazane zakho ziyaqeda amabhontisi ngilime 2 hectare ngithe ngibuye egoli ngabona amasondo azinzelo zokuthi awukhamba imbuzi la amabhotisa angigele umhlobo baba ngatholile benginikela amaliyazi wamabhotisa baba wakhwala umuzi hayi ngiyabonga okuseleni bongiqinqethethelele ngithethelelele ngoba kuyedlula okunye kodwa baba yiwo lona umuzi owakho Nkosi wakhiwe leJerusalem elisha yilo leli elilapha ekwandeni amen ngiyabonga siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi imbusisa sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sama-60 69 bese sicela umshumayeli unkosi wasebhekumuzi asondele isihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi imbusisa uphuma abangcwele Ilizwi lenkosi salifile azumethu
Asibonge. Uze singadinselwa zamuntu. Ukhozo oluhlolo kaMakisa kaNhliziyo kaMzazela kaSokhabzela. Olphatha isihlangu sikaBombela umlilo koqala kwandlela waphathesela ngoyimbutho umexa kabotho waphathesenya ngezulu njengezulu lahloma. Waphathe sothi ngolenkosazana zongolozela umhlaba ngengcwele bethi inyazo lukhanye emata betulu. Ufakazi abasemzinyathi bethi uNkulunkulu usemhleni ngoba emhleni kwandisa ilandela imhlophe. Uzulu ligiya ngamafuba kelagiya ngoma bezoyithatha lemjondo lamatenda hlaza semtebheni oyiphonsena ndademo. Bantu basemtebheni nagezeka isila somsono embaba lokwadlula unyazi libe uthuthukwini lapho yasethola uphaphele gwalagwala. Kwaba kalifaka ngebheke kwabheka beza wafika babhabhadisa abalelo thuni lomhlaba ngengilosize ezulu amashesha ngena. Abasemhlabeni abafunyanisa ngaba bangene ekhosombeni bethi indaba yami Mr Mangamthetho iphenduka insemisimi ngokhande. Indaba yami Mr Busazwana yaphenduka insemisimi ngokhande. Melomela amaphekulo ozufike kwaMgaduli. Kwambila mhlophe emaphekula kuJojo wamilisisile wabonakala. Bathi iphukani ijingisilonde emajajini. Icala laphethuka njengenkuna isidliwe umuhla. Ushemba kagagulwanga gama njengenduni yobukuyiphetho. Obe uphuza imbulotho esephuzilwe ikhafula. Ophindwa iphuza ikhafula. Obe uphuza imbulotho esephuzile. Wayikhafula ophindwa iphuza ikhafula. Obe uphuza imbulotho esephuzile. Wayiphuza ophindwa ikhafula. Obe uphuza imbulotho esephuzile. Wayiphuza ophindwa ikhafula. Obe uphuza imbulotho esephuzile. Wayiphuzwa ikhafula. Amadokodo eselele ngohlangothi athabula amagcika asepleni bathi idlule namatenda sesiqala ekusweni bamamngemifantu belungusa udumo lonyazi belungaduma udumo esiqala ekusweni ludume ngezivele lwadume esiqala langadume esiqala ekusweni lwadume ngezivele dumo lenyanga yezulu engazivele ludume ngonyazi ebese libuye kwabheka bezayo bafike lababhabhadisa abalele ethulini lomhlaba lwabuya selunqonqombela ngqombela egade ngomdana nengolokothela obungathele ukugiya ogiya ngamakhosi akhiya alibona unyazi basezulwini bathi intaba zasentabazwe ezathokoza ngonyazi umjabuliso zingwe bezingokwazi oqambe intaba zasentabazwe wathi kuseBethlehem yamaNazaretha. Bethlehem yamaNazaretha edume ngonyalo wasezulwini waphindwa waqamba intaba zasezwathini wathi kuseKhenana sabela Khenana engcwele ngobuhle bonyalo wasezulwini waphindwa waqamba isangiwe Sprezi wasangiwe wayiphuzwa ikhafula imbuzi esangiwe Sprezi bambona ngodumo lonyalo wasezulwini umanzi akenze kuyasenzela oshithi sififane emanqinqameni omgaqo iphusha zasemhlabeni efike ezantingasha zingasasibona izibane sasezulwini ofike nemponga mhlophe ekhuleka kuBombela nelanga nothingo lenyanga yezulu wakhipha inyongo nomsonde ngangafunda lukhulu omxholambube silo samabandla enyokeni wesichole savuma wafakaza umntwana akafihla inqindi obengafihla ifakazi ethi intsosha kaBombela sibona onyazini ophindwa iqhawula imbube isilo samaNdebele kwamaphena ophindwa iqhawula imbube isilo samaphena ophindwa iqhawula osiqhalisilo sakwamaphena wasiqhamla samkhombudeda ngendlale indawo yasezulwini ebonakale ngonyazi usuke kwandene eMpumalanga province wakhaleleka ngentaba zoguqe eBhumuzi Thempeli babona ngobuhle bomNazaretha uguqa abathele akalinganiswa ngantaba akalinganiswa nabasemhlabeni othe qhinti enzini waseBhumuzi Thempeli wakhaleleka kumakhosana wesibili kwamaphena emkhomba indawo obonakala ngobuhle bese bonakala ngomngcwele basezulwini bantu basekwandeni kwaliwa ngumthakathi into enhle yanconywa ngobuguqa abathele uSiminister zisaseMpumalanga bajabula banconcoza balilizele omame bathi guqa abathele umuntu uvele emazulwini nawe sanhliziziki izibhidi shona phansi ngobunyazi ngolasezulwini lwafikela ibhabhadisa inkosi yakwaMdluli laphinda la ibhabhadisa inkosi yakwaGumede kwaMakhasa naye bisiphuze enhlanzini zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe